Mukuru w'abaholereza aba gavumenti ekiriyo wa Kiwanuka yatugira ngu ekigendererwa ky'okutambula oku n'okwongera kusherra obuhagizi bw'ekibiina kya NRM hamwe n'okumanyisa abantu ebi ekibiina kya NRM kikozire. Bannayuganda bampuliriza ebbeeyi y'emmwanyi tesalibwawo gavumenti ya Uganda. Kati akaseera kano wabaddewo obuzibu mu Vietnam ne Brazil, abantu abasinga okukola ki okusimba emmwanyi bwe bale obuzibu mu mbeera y'obudde bwe yabakwata ebbeeyi n'ekola ki n'erinya kuba baali tebakyakola ki tebakyalima mmwanyi bulungi. Naye kati ebbeeyi eri waggulu naye nkubiriza abantu bonna abatuwuliriza ebbeeyi y'emmwanyi ejja kwambuka ejja kukka. Omuyeshenjerokazi ahabwarwaka Honorable Juliet Subi Kinyamatama yagamba aha birungi ebi gavumenti ya NRM ekozire nkombya obuhingi n'oburiisa enteekateeka ya Parish Development Model atyo yashaba abantu okuhagira Museveni bari kumushuka Karuru omwaka gw'2026. Abantu turiyo ntibashobora ebirungi bi NRM ekozire kugira ngo tugarukye tuhagire. Ekyokubanza n'obusinge buriya abantu bakaijana babaraganisa empindukahinduka bakuteekateeka mu kyorobi konka abantu bamanya ngu actually ekyo kikaba kitashemeire abantu nibazagara kandi bahagira NRM. Ekindi kya kabiri n'enkurakurana nimureeba President Museveni na program za gavumenti okuzareetire okuhinga omwani eshaaha egi omwani yo nikushomesa abaana nikutwara abantu omu marwariro. Abamwe ahabesimbire omu disitulikiti ya Bukomansimbi bagira ngu amagingo g'emyaka ena ekibiina eky'orubaju rwa kanisa gavumenti ekya National Unity Platform ebibamazire omu bwebembezi teine eky'abantu ba Bukomansimbi babafuniremu. Zaawo obuwagizi bwa Museveni ne NRM mu Buganda tutwala obuwagizi bungi nnyo byoka tubanje President Museveni atwaleeta ebintu bingi naawe tuwe ebyaffe. Tetuyinza kwerabira omwoyo omulungi ogutulagiddwa President Museveni wano mu Buganda wadde obulu twatwalayo butono naye gavumenti tetusosodde tusobodde okubanga buli services zonna eza gavumenti tufunamu naddala emyoga tugifuna PDM tugifuna kyenkanyi okutwatsikira ebintu obunamuno nga nyo wabererwa Bukomansimbi nozi niko biri amashanyarazi agarikire ngali nangwa naginatsikira ebimwe abantu amana waya tuka wayarimbaka amaizi okutwagatsikire na damu nangwa nokutahoza irrigation nangwa nakakorwaga okutwakitsikire buli kimwe niko kiri. Honorable Minister Hanifa Banjirana Kawoya yagira ngu omubazi omu marwariro bagerizeho okuguteekamu na n'okwongera aha byoma ebirikwejunisibwa omu by'obujanjabi omu marwariro na munonga gari ya Haidara erya Health Center eya Kashato. Ky'abantu okugamba nti tetulina ddagala. Tetulina ki ddagala. Wonna katulina system etuusa gye tuyita nti drug chain supply mu marwariro gaffe. Okuva mu NMS eddagala gye riva okutuuka mu ddwaliro Care Center 4 liba nga liri monitored. Okulisiivinga omanya ddagala ki lye baleese lyenkanawa okulifulumya kwegamba buli kimu kyonna tuli ku standard ne storage. So n'olwekyo n'ababbi b'eddagala kati beba bakyali mu batono nnyo ndowooza Care Center 3 kubanga ebyuma kati biba detectinga ne bibakwata. Gasha kwa Juliet Namale omu Bukomansimbi.